Namaskar pini bertarjik tha pini prime time news samang pini li monitoran pi aprang si bertang don pen chapajir medium dia aprang bertang kong pi arjik tha KPLT aham pangasong kongchun bang loti chari kangtang bepen challenge city Phumanja dak National Highway 36 area long heng pierong so ke Thongnok be high school pen LP school athan kurotum pen patir pipon si heng pierong ke ASI dengpon Han lorok lens pen patir pipon pen heng pia klim arong ke a Bertang kong piar jig yere piputot bertang ton pen chapajir medium snang Pini wall environment dia long pachiton nun si kau pa ham phanga song atum pen stame heng pia klim so ke asai ke dengpon Pir thiang dang pia long wall environment dia long pachiton nun si pini kau pa song ma de Karbi Anglong United People Association ahin pen patir PC Karkok la pen center hi chia dagalong National Highway thongkebra trogatua kung heng pia klim ke asai dengpon lo Ladet pen api tu arta kiong mucara bangku bang kia dimapan nokan lepen ingho chiti bape chiti malan lepen riche wena son hai hui ake joy pen ron pon bangso selong kaupa Bokoya District Committee kaupa Central Committee chelang petsi sideng la bangso long kaupa maipu mohon teron kaupa piti sir khorsing teron lepen kaya maipu stilin ing tiatun chetong ron si ing samjen pen patron pon Wang bom pen munit nang chan bom pen nampi namdur kawe lapen laso nampi namdur kawe pen ili munit ak atum munit puda delo achi the kedo api atum an kisung ason si wang bom laso environment ke jasmet pet ke Karbi pen koson tong pupone la bangke non sitame banghala ke the kachini tum alam theri bom lang sita ahok pet ke men ke litum hakko pe je than bom ke la ke rong kom hen lo e li kom chen ke do ke reng ko nama hala hen lo environment lo la sila so environment bang non kache rai thu nai arnam ke bang aprang ke nang thipilo nang thengpilo thengpi thengprang lai roi lang jeng kaddo ka be sita sonse lo tala sonse dera phinon munit atum nang ke chan nang ke jar pen mat hala hai kana hok sido koklo hala kahana hok pen ko pilma iltum ke reng ke sung alam sinon nang do thukok lo la sinon bang kheli tum kachichini nang pola pen pining le thot sitame la suri hinira ing koyan ing kana bang ke theme sita international pen so theme bang ke time for environment to see time for nature pulote porthimi arnam ki bi apir the hala so phansili apor kinai ate ili ke reng nai pulote porthimi phaneli chiki bang ke nang so chiki nang kok chiki ke te rengune asila song deng bangke ahok pet ke pini ningkan isi polar ni si thengpirong edun chok pudai kali la so bang ningkan arjon sita meke dam mang ke nang so tapen nili chuning Dipu pen camera person Dibram Kathar cherap chitaron pen berta pangdakpon chiten teron news 24 Karbi Anglong SNDC TNEBHS Patua Klamalong Lapen PWD Atora along the Thengpia Klimso KSI Kedeng Pon. Indeng Thokebra Po World Environment Day Ketalana Sai Thongnok Bay English LP School along Lapen High School Atumpen Patir Pipon Si Sai Deng Pon. Patir Pipon Jameson Timung Maipu SMDC TNBEHS Bodily Terang Headmaster High School Lapen Sipson Bay Headmaster LP School Atumpen Si Patir Pipon. Pini pangsu environment di ketalana salong kacuraptun teaching staff mother group lapen block mission coordinator BMC atum ceraptun pen pini TNBEHS patua klamalong lapen PWD atura long thengpi thengpa clip e sompon lo bangsolong alohia man pen britain tipi BMC pokajan block miati hasnu BDPO madhujo pathak MIS pokajan block lapen monus borat EDP pokajan block atum chitongdon pen akenang sol alam the hai hoi than pachini dekang bali pathar pen berta pangdakpon jotno sing be news 24 Karbi Anglong Pini aruni phai phol sumindarang dang pialong wall environment de katalon porason si West Karbi Anglong han lorok along tha talondon Lason si to dabada por pioneer ke ba formal lompen aning kanwang ason si wo signify po arni ketalon ponsi pinile thota wall environment de pu pachiton don pen han lorok lem sa tumpen patir pi ponsi thengpia klim
KA ki somasai denglo lapen pini labang so sayalong nang chitongdun member terang lems chairman Mohan Pator lem secretary lapen ari sangwa tum sitame chirap chitodun pen mesen pen pachun pon Patora sangho pen lamjai pona tengki morning pusitamit lapuson ke somasai bangke tengni nang ni lapen selet nang ne athema pir thiadang mate suminder angkang pialong pusitamit thengpi thengprang jumpi kasonsi theklong lasi thengpi thengpang chirai komjia phansi bor iponang jiputa ningje pon Dongkamokam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong Along wall environment di ketalon ponasong si KPLT aham pangasong atun pensimi bangswar ni apan aporen pon. Karbi People Liberation Tiger tiek pen KPLT asong atun pen pini wall environment di arni pachitonun si dipu pen manjadak National Highway thongkebra trok ariri theng piarong so sompon. Lapang solok ake hai kongchun bang loti chari kang tampe pen patir biponsi claim rab asong doan pen bang sosai ingsam jin pen pachun pon. Dipu pen berta pangdakpon Edmerson Kramsa News 24 Karbi Anglong. Pingi berta lapan si kang taniglo tu metakmi kardom.